Poštovani prijatelji, poštovani predstavnici medija, hvala vam što ste došli danas da na jedan veliki praznik, 1. novembar, obeležimo dan kada je oslobođen Beograd u Prvom svetskom ratu. Mi ćemo govoriti danas i o tom herojskom podvigu naše slavne srpske vojske, ali će glavna tema biti položaj srpskog jezika i ćirilice danas, jer je upravo 2 dana nakon oslobođenja Beograda izdata naredba da se vrati ćirilica onako kako dolikuje. Kako je to bilo za vreme okupacije od 1915. do 1918. godine, možemo pronaći u mnogim pisanim tragovima, a imamo svedočanstvo od doktorke Slavke Mihajlović, koja je provela celo vreme austro-ugarske okupacije u Srbiji, uglavnom u Beogradu, i ostavila jedan sažet i rečit dnevnik o tom užasnom vremenu i prilikama. Ona svedoči da je 25. maja 1916. godine neprijateljska policija poskidala sve stare firme i naredila da se ispišu nove latinicom. Dalje navodi da su joj popodne došla 2 mađarska policajca i naredila da zameni ćirilicom ispisanu svoju lekarsku tablu. O ovim temama će govoriti moji uvaženi gosti, profesor dr. Sreto Tanasić, dr. Marina Spasojević, dr. Jovan Janjić i pukovnik Mirko Radaković. Zamolio bih prvo pukovnika Mirka Radakovića da nam se obrati. On je srpski oficir koji je u penziji, učesnik svih ratova na tlu bivše Jugoslavije 90. godina. Bio je komandant 18. pešadijske brigade Ličkog korpusa Vojske Republike Srpske Krajine. Napisao je više knjiga o stradanju Srba i aktivan je učesnik u aktivnostima za usvajanje takozvane Smiljine rezolucije o ustaškom genocidu. Gospodine pukovniče, izvolite. Hvala. Dame i gospodo, poštovani saborci za njegovanje, čuvanje i odbranu lijepog našeg pisma ćirilice. Ja ću svoje viđenje da probam prezentovati sa aspekta srpskog naroda Republike Srpske Krajine i srpskih krajina. Krajiška udruženja građana u Srbiji, Čikagu, Kanadi, Republici Srpskoj, to je širom sveta, ove godine obeležavaju godišnjicu rođenja i smrti Save Mrkalja, reformatora srpske ćirilice. Koristimo svaku priliku da pomenemo i govorimo o liku i delu našeg Save Mrkalja. Ove godine, 24. juna u manastiru Krušedolu, u organizaciji naših istaknutih udruženja, održali smo međunarodni naučni skup na temu Savo Mrkalj, reformator ćirilice. Na tom skupu preko 30 naučnih radnika dalo je svoj doprinos referisanjem nauci, istorijskoj istini i identitetu Srbima u čitavom svetu, a ne samo našim Srbima krajišnicima. U toku je priređivanje zbornika radova za štampu. Ubeđen sam da će ta knjiga proširiti spoznaju i informisati sve one nedovoljno i nepravilno upućene o velikom liku i značajnom delu našeg velikana Save Mrkalja, reformatora ćirilice. Sada bi se kratko faktografski obratio i naveo nekoliko činjenica i zasluga Srba krajišnika za čuvanje našeg ćiriličkog pisma i sveukupnog srpskog duhovnog i kulturnog identiteta.
Prvo, svi znamo da zatiranje Srba fizičko, kulturno, duhovno traje vekovima, a ne samo u proteklih 30 godina. Nažalost, mi Srbi to povremeno emotivno konstatujemo, brzo potisnemo u drugi plan i zaboravimo. Nedovoljno, neorganizovano i strateški se dobro u moralnom i duhovnom pogledu ne osvrćamo na vrednosti znanja naših velikana. Materijalno bogatstvo, osvajači i okupatori nam razaraju i silom jačeg otimaju, a nematerijalno bogatstvo našim nemarom sistematski kradu i proglašavaju svojim. Ćirilica nije samo ubijana čekićom, kako smo gledali rušenje natpisa od strane srbomrzaca u Vukovaru. Ona je zatirana državotvorno, smišljeno, zabranama, dekretima, zakonima, a ne samo u današnjoj Hrvatskoj, nego i u Banskoj Hrvatskoj za vrijeme Prvog svjetskog rata, u Ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Rasističkim zakonima nije samo zabranjena ćirilica, ćirilično pismo, nego je bio ozakonjen i knjigocid, kulturocid i brutalno sprovođen genocid. U avnojskoj Hrvatskoj ćirilica nije dovoljno poštovana i u praksi primjenjivana. U takozvanoj HDZ-ovskoj Hrvatskoj u zadnjoj dekadi 20. veka sproveden je ponovo knjigocid, udar na ćirilicu i srpski pravopis i oteto je pismo koje smo zajedno koristili. Oteran je naš narod sa istorijskih ognjišta i kako piše u Brionskom transkriptu od 21. jula 1995. godine da Srbi praktično nestanu. Ponosan sam na naše prađedove, krajišnike, koji su zajedno sa slavnom srpskom vojskom u Velikom ratu, Prvom svjetskom ratu, sa polaznih položaja Solunskog fronta jurišali i oslobodili ne samo Srbiju, nego i srpske krajine, ali i druge narode do Triglava, koji su tada isto čeznuli za slobodom i molili srpsku vojsku da ih oslobode austro-ugarskog jarma i okupacije. Nažalost, danas ti neki prevrtljivo, lažljivo govore i krivotvore istorijsku istinu. Imam potrebu da pomenem nekoliko krajišnika koji su u Velikom ratu dali veliki doprinos i zatečeni u Srbiji. Kao državljani Austro-Ugarske oni se nisu javili na mobilizacijsko zborište u Bansku Hrvatsku, nego su odmah stupili u redove srpske vojske. Pominjem samo nekoliko mojih kordunaša. Milan Vujaklija, leksikograf, tvorac velikog dela leksikon srpskih riječi i izraza. Dragoljub Jelačić, koji je u taj rat stupio kao dete, 7 puta ranjavan i 5 puta od države Srbije odlikovan. Đuro Miljković je bio pekar, gazio je albanske staze i bogaze sa svojim srpskim velikomučenicima do Krfa i nazad. Petrović Mihajlo, sanitetski brigadni general, učesnik Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, pistu ima ispred VMA. Ivančević Laza Ilija iz Nove Kršlje bio je pripadnik 79. regimente. Odmah 1914. prebegao je u srpsku vojsku. Pokazao je veliku ljubav i patriotizam prema Srbiji. Bio je jedan od vernih pratilaca kralja prvog preko Albanije. Od
58.500 dobrovoljaca iz prekomorskih zemalja iz sadašnje dijaspore bilo je 2676 iz Gornje Krajine, to je Like, Korduna, Banije. Mnogi krajišnici, naročito kordunaši, bili su zeleni kadar koji su pod motom: dok je meni zelene gorice, neću nositi šapske kabanice. Od Fruške gore do Like, do Ličke Pješevice i planine Velike Kapele bilo je 200.000 vojnika slavenskih naroda koji nisu htjeli ići u austrougarsku vojsku i jurišati na Srbiju i Rusiju. Najviše ih je bilo kordunaša po šumama Petrove gore. Narod srpskih krajina je u pozadini preživljavao teške trenutke u pozadini fronta. On je bio zlostavljan, ponižavan, hapšen, zatvaran i odvođen u logore. Pominjem samo logor u Gorskom Kotaru u manastiru Gomirje, gdje su bili zatočeni duhovni oci naše Srpske pravoslavne crkve. To oni nisu smjeli da se kreću dalje od porte, nisu smjeli koristiti svoje pismo, pisati svojoj rodbini i nisu smjeli prisustvovati liturgiji. Drugi logor veći bio je u Turnju kod Karlovca. Bili su bez hrane. Narod Korduna morao ih je hraniti i donositi im u logor hranu. Ostali logori, da i ne pominjem, bili su po dubini Austro-Ugarske monarhije. I pored šikaniranja, i pored raznih pritisaka, nasilnih radnih obaveza, otimanja žita za front, crkvenih zvona Srpske pravoslavne crkve za pravljenje i izlivanje oružja, za topljenje i izlivanje oružja austro-ugarskoj vojsci, narod nije klonuo duhom. On je podržavao zeleni kadar, željno je očekivao konačno oslobođenje i juriš srpske vojske da skine jaram Banske, Hrvatske i Austro-Ugarske. Poznata je narodna pjesma kordunaša koja je govorila o tim pojavama te velike vojske zelenog kadra. Kraj Radonje hladne vode, tu devojka kolo vode, nisu samo momci naši, već zelenog kadaraši. Sija sunce, travu prži, a devojka stražu drži, straža ova momke čuva, otkud švapski vetar duva. Srpski narod u Hrvatskoj, u srpskim krajima, pisao je ćirilicom od 1918. do 1941. gotovo stalno i neprekidno. Uništene su mnoge knjige, mnoga dokumenta i dokazi, ali ostali su zapisi na starim pravoslavnim grobljima gdje su nadgrobni spomenici ispisani, nadgrobni spomenici u obliku krsta ispisani ćirilicom, gdje počima: ovdje počiva rab Božji po imenu taj i taj. To su veliki svjedoci istorijske istine vezano za ćirilicu u tim prostorima u to vrijeme. Za Golgotu srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu znademo malo više nego za Golgotu u Prvom svjetskom ratu. Treba reći da je u tom ratu ustaški režim Nezavisne države Hrvatske zakonima zabranio ćirilicu i zakonima, rasističkim zakonima obezbedio nesmetani pokolj srpskog naroda na tim prostorima. Srpski narod je bio temelj, oslonac i regrutna baza Komunističke partije Jugoslavije, koja je podjednako sa takvim svojim političkim raznim prevarama i mahinacijama isto uništavala identitet srpskog naroda, ni manje ni više nego Pavelićeva ustaška država. Antifašisti Srbi i Hrvati su vojnički oružano pobedili ustaše i ustaški režim, ali nisu klerofašističku ideologiju.
Komunistička partija Hrvatske je prevarila oslobodilički srpski narod sa tih prostora u čitavoj Hrvatskoj i smišljeno vršila etničko čišćenje u miru u takozvanoj Avnojskoj Hrvatskoj. 90 godina 20. veka neoustaštvo je vaskrslo i HDZ-ovska novostvorena država Hrvatska je sprovodila ponovo genocid nad srpskim narodom. Treba znati da je Republika Srpska Krajina istorijski i geopolitički formirana iz nužde, da je agresija izvršena i okupacija uspostavljena uz pomoć koalicionih snaga i uz geopolitičku podršku nacističkih sila iz Drugog svjetskog rata. Srbi i srpski poslanici trebaju znati i imati na umu da je Republika Srpska Krajina bila zona pod zaštitom Ujedinjenih nacija, da smo u Republici Srpskoj Krajini 10 godina pre nego u Srbiji pjevali himnu Bože pravde, lepršali sa srpskom zastavom i imali pismo ćirilicu. Zato molim buduću vladu Republike Srbije i narodne buduće poslanike Skupštine Srbije, prvo, da u zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica dopune član 5 kako bi izbjegli dalju diskriminaciju svojih građana. Drugo, da izglasaju rezoluciju o genocidu države Hrvatske nad srpskim narodom i proglase dan sećanja na taj genocid. Treće, da ne koriste šifru Oluja, koja je vojnički izraz za pokolj, progon i pogrom srpskog naroda, već da govore smišljeno, suštinski i istinito o agresiji i okupaciji prostora i katastra Srba na tom prostoru na kojem su vjekovno živjeli Srbi pravoslavne vjere. Kako kaže narodna poslovica, ne treba guski mastiti perje. Hvala na pažnji. Hvala, gospodin pukovniče.